Ma'am Bukrumjari, Notice Window TV dialogue tabideng tabiri Bapunung Putaram Nokjari. Ngasigi dialogue topic 4 killed, 38 hostages, shutdown started. Bidi unfortunate incident Yamalaibak Tiba, Todokta, I couldn't see Kangpopi district, Hausikana Fong Fong Sariba, Laibak Tiba Todok, the Kojim Amasung Kotlen Gimarakta, Sahibung 0 point Manakta, Embustorokpada Tado Baptist Association Gi, Association India Gi, Reverend Ani Amasung Pasarama. Thadogi akhoi church ki leader ahum ambush tu da laibak tiba thodok da thawai mang khiba aduga manga sok apan nang khiba sathina sok pa humamna akhoi gi sijo hostal pukala ka layeng be form se leire aduga amuk akhoi gi sigi laibak thokpa thodok sigi ayukta thokraba matung da mu akhoi gi nimidang moram da chojang tek tamu ambush tharak pada amuk kasu amasiba chiru amasiba aduga amana sokpa wafam je leire adun huji punna all together mari sire aduga 38 kuntranga nipan hostage leire aduga masida khoi gi shutdown tawraga masigi de mi phama pun gi thongdok se yaning da bdegi poi gi thadau body na su national highway to the Imphal Dimapur lambi da shutdown tawkre total shutdown tawkre duga sig mari leina Churachandpur da su matam kak tabi shutdown tawbi wafam se hauji se amuk leire hai tare aduna akoina sida pun namtang hangal yeng bada hauji thoiba ambush tharakpagi thodok tatna mi hat mi pun gi thabak yamna akogi uncertain reception hai tare kudak ta khanghodana sumain hek line punchi sing je mangbagi sigumba recent incident sina akoida hujik laidiba manipur gi laidiba situation che amukka hana fragile oiba situation si masigi mayek sing amukka su tae aduga masigi thoiba thodok sina hena akiba amamuk akoida spark to honba loina tension ka hale aduga kano sina shutdown sina mayamasu hena khangamni my consequences se normal gi life ta nomagi punsida akogi surata la jare mayam yam chauna disruption ama thon be wafam se laire tongan afam khudi makta shutdown bo hek tawraga di awaba nangbagi chaina se khoi loina khangdarabani ana sigumba incident sing sina hena akogi militant group sing kanan halambono haibegi poti hujik si thoiba thodok se leite amana maran thangjin be pot mayam leidi arambai tengol yawi BBIG adegi ZUF yaw NSMI makoi na som tawdi hena loina ma classification pirak pai sing dok pai wafam se leide aduna masi kanana hatpano haibesi kanana embusi sathakibano haibegi chap chabasi khangbangam dri hai tari sigi posim leide aduna sigum incident tholok matam da yamna chawba militant groups ki question ama dum lae security agency ki pot ama lae akoi gi security gi adum marak labs lebi wafam ama dum toin na panbe wafam sima dum laidi aduga akoi gi state ki maikai de gisu political tension jo marak dum yaw ne duga ethnic conflict manipur su saung 2023 mi gi tarik ahum de gi thokpagi posim solution dan lai ne duna masidai sidai akoi gi santi hanjilak na bhona bada yamna chawba challenges ama ko oirakpa sigumba thodok singkina thengkhang da toin tholakpa civilian sing sigi micham miyam gi protection da akoi gi sida khudong cha da bo helakpa aduga praja mayam gi marakta yamna chawna mang thaba trust si koi government ga adagi praja tonga section mayam ga trust si hanjana bo narak matam da aduga achauba sina hindrance amur angro macha oiba adanga sigi akoi gi thamjariba discussion si maru oina akoi gi critically hairiba mayam sigi behind the labor possible force karino akoi mayam toina nainaraga lakui rang se horokpadagi saudaba kana gumba director amana aduga kara gumba unseen hand amana irang se loisinba pamdaba amna from time to time matam ngahak le puraka da amuk hopagi pot amkhak leibasi sigi behind the labor force se kaino habagi achobo hangam lae aduga masigi chumba thabak kano sing incident tholok matam da kam haina effectively responses sing si long term impact kama akoi pina basic response kama pi gini aduga manipur da stability je hanjalak na bi matang da aduga government ga soba role so high tari step punna nei na ba ngasi gi akoi gi topic se pukachere khana nei na da saru ga bi na bai da makta akoi gi studio da lengse dona lai bi ba ikai khuna je panelist ahum di han makta da ICHEL express ki editor oza HEMCHANDRA salam oza taram nokchari aduga loina UCM general secretary loina kokomi spokesperson oza santan hakum oza taram nokchari ahum subada lengsin bigani akoi gi social activist oza asan kasar su join to bigani ana ahan base ai oza santara lakse gi oza hauji state sida akoi gi irang je hanjalak na ba hotna ringai cherak seida smaina chathari ba attack ambush kanana no tawri basi haibasi masi koina khangba laitri kanano haibasi amana amada koi thangjin basi laiten loina mu sengdok na ba posu laide myam allegation counter allegation myam am lai phibam si tarak na ba sin ba yawra haiba hang myam su thok lai hai tare kamaina thambini oza han koina yeng doi se ko hanjan su mahom kya da haijare ko thoiba thodok sigi jaga sing se ngasai gi koi gi maruina yellow mi sing leiba jaga hai tai ko yellow mi di maruina koi gi naga amadi mitei haijara natraga tangkhul amadi mitei gi jaga da yam boi bane ko
ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯍꯤ 5ꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯇꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯆꯍꯤ 5ꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯗꯣ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯖꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤ 10 10 ꯐꯥꯔꯛꯄꯩ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯩ ꯆꯥꯕꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯗꯅ ꯂꯥꯛꯅꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭रे ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ नागागी चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमने कुकी की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमगा हापकपनी ओनली मैते की चीफ मिनिस्टर सी खक्तनी न्यूट्रल ओरे लेसे मामनी कइनो हायगा नागा अमसुंग ngसाइगी कुकी अनिमक्सी सु एग्रीमेंट नत्रगा पीस टॉक चथरिबा ग्रुप मयाम लै अदा मरुइना कुकी ददी ग्रुप 15 अमना 15 की बैनर अपुनबगी ओइबा कनो ऑर्गेनाइजेशन अमा तौरगा एग्रीमेंट अमागी मखादा चथरगा लेरिबने अनिसुबदा नागागी सुदुम कनो एनएसएनआईएम की लेवल दगी पीस टॉक चथर लेबने अदुना ngसाइगी अखोइना हौजुकसे अखोनी येंगदोसे चिंगी मफमसिंगदा थोलकपा इरांगसे कई मरमगी पीस टॉक लेबा जगादा ngसाइगी पीस टॉक चथरिबा लालौलु लेबसिंग लालौबा हाइगदा मिलिटेंट सिंग हाइतारे लेबसिंग से जगा सिंग सिदा हेना पपांग कन्ना को सुगुम्बा अखोइगी एक्सटर्नल एग्रेशन ओइगरा नत्रगा अखोइगी एम्बुश ओइगरा देन अदुदे हेंदोक्तना मी किडनैपिंग तौरगा मी ओनबगी थबकसे अखोइ याम कन्ना चथरे बोजिकसे को सिगी पोटसे अखोइ याम कुपना येंगमम चांगे आमदा को अदो मसी पोटसिदा कुपना येंगो मतमदा अखोइना मसीगी थबकसिंग जे फैसिलिटेट तौरिसि कनानो असामाय फलमा दुम याउदे याउरे यस को असामाय फलमा याउदे याउरे देन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सिंग लेबसिंग से मोई कदाई काय भाव यावी अदुगो मणिपुर गवर्नमेंट की पुलिस फोर्सिंग से याउदे याउरे को याउदे याउरे देन अखोइगी सी खतंग लोशन बे यादे येंगबसे खोनि येंगदबसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से कमाइन ले खोइ स्वाइदा ngसाइगी थौदोक थोक्रबा जगा सिंग सिदा ngसाइगी मागी लेबा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट सिंग देन डिस्ट्रिक्ट की मैजिस्ट्रेट सिंग जना करी लाउथोरई अदुगा पुलिस की लेबा फोर्सेस सिंग दा करी डिसीजन अमदी करी एक्शन लौवैना मोइना डिसीजन न पी हाइबा पोचिजु याम कुपने येंगाय मचा अम ओइरिबको सोइजि योरा कांददी फ्रेजोल चोचानपुर को तमेंगलोंग सॉरी कनो फ्रेजोल चोचानपुर अदगी चंदेल टेक्नोपल सोइददी पीस लेबा मानबगी मोंग अमा हाइतारे ओवरऑल येंगमा मतमदा ngसाइगी कुकीना डोमिनेट ओइबा खरा जगा सिंग हाइताय सी जिंगसिना ऑलमोस्ट पीस ओइन लेरगा अतोपा मिक्स कल्चर ओइबा जगा सिंगदा ngसाइ इंडिजिनस ट्राइब सिंग येलोमी सिंग लेबा जगा सिंगदा आयाम मतमदा ngसाइगी कयनि को मिलिटेंट मरुइना कुकी मिलिटेंट सिंग ना मरम ओरगांदा इरांग थोकपई स्टेज से हम चाउन लाय हाइताय को सी गी मतंग सी योरागदी अखोइदा यामना क्वेश्चनेबल ओरिसे मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट अमदी इंडियन गवर्नमेंट की ngसाइगी सैंक्टिटी एंड ट्रैंक्विलिटी आइते मोई मथमोई सेंगबसे कदाइ बाउ सेंगेगे हाइबसे अखोइदा याम चाउना क्वेश्चनेबल ओइरेबा समना हाइबदा ngrangi thoiba thौदोकसी स्वाइदा चंगद्रिङैदा टोंगलाउबीगी थौदोक थोखिबा नुमित एप्रिल की डेट 7 से सिदा गवर्नमेंट लाउथोख्रबने अखोइ ऑपरेशन चथरी को अदगी बंगाल की इलेक्शन लोयकाना अखोइ मीसिंग पुसलखिनी आर्मी मैम लाखिनी सीएपीएफ मैम लाखिनी ओवरऑल सिंग अमसुंग तम नाइदना ऑपरेशन चथगनी न मोइन हाइबने को हुजी इलेक्शन लोयग्रे इलेक्शन हाइदोख्रे बंगाल की हाइदोख्रे आसाम की चीफ मिनिस्टर खनग्रे बंगाल की चीफ मिनिस्टर खनग्रे अदुबु इरांग दी मणिपुर दि होज फॉल लोइद्री ngसाइगी स्टेटमेंट से को होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को आइना हाइजरीजे अदुगी पोछि लई अदुगा हौजिकसे सरकारना ऑपरेशन मणिपुर गवर्नमेंट ऑपरेशन चथगनी हाइगिसे कदाई दे चथबनो हाइबजे कोकोमीना दुम हानादगी हंगदुन लाई अदो ngasisu कोकोमी की वाखलोंदा हाइतारे कोकोमी अमदी मणिपुर मियाम की वाखलोंदा ऑपरेशन जिंगु तसेंगना चथरिब जाला नत्रगा मिलिटेंट जिंगी मूवमेंट ओइना फैसिलिटेट तौरब जाला हाइबजे ngasisu क्वेश्चनेबल ओरे अदुना सिनेने अखोइना बीजेपी की पॉलिसी अमदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना चथरेबा प्रॉक्सी वार ने हे हाइरेइसे को कइनो हाइतादी असुग्यामना आर्म फोर्सेस डिप्लॉय तौरगा लेबा मफमदा सुगुम्बा एम्बुस अथवा ngसाइगी टोंगलाउबी अगांसिंग हातोक पिरमदा नतना हांगगा लेबे युमदबावदा आईडी नपसलमदना को बॉम्ब स्क्वाड चलगा लौथोकपगी तंगाई फतबा लाइबनेबा अदोय दादी गवर्नमेंट क्लेम तौरिबा होजिकी
buffer zone ni natraga buffer zone na moina haibisi leite na haiba potsi sida security apparatus amakak security cover amakak thambani haiba potsi moi mathau je kari tawdige haiba potu ne ba lai se ko tong lobi to thopa kan dasu no officer was suspended CRPF ki su mathak ta leido no officer was questioned kanam da question to de even the DC was not question ko DC do boda question to gi deba sigi situation je kamai lai no na nungdang na bom bokai re mi myam laksale 144 thambra thamgi de nungdin bau dungdang bau 144 thambra thamgi de after mi siba khura kana to an mi ahum mama ko CRPF da kem da changu da siba mi ahum je lei ki draba no mai pala matung da ai wakhan da madu matung da oirama le moina curfew thamai je ko aduna administration ji jo questionable yam oiba khulai pai ba khakta da khoi question to bu yarak tre bo jik se mandi manipur gi honorable chief minister gi administration jina kari step locally matam chan lokot pra police the instruction pibra forces sing the instruction pibra pidabra hai base questionable oidi ba asi ngarang id mu kan napami je sisu karamba adai jaga du da kari troop tai DC na cobra home minister na cobra home secretary na cobra review to bra ba pochi husik surum questionable oeba sidagi moyen doktana next day da muka ikui da vida airport da drug far ba nupa maka si kano da civil police da narcotic ta sinabal oeba mi du uniform set ba Assam rifle kamu na khulai paega tarokana second day du da so mo curfew lai ba home da ko du so sub SDM ama yaw ga chappa sunna ta ko moigi personal capacity da operation chata ke tawram dagi SP du khangbra khangdabra na mayam launa dagi misunderstanding laina dagi thoki bane na home minister na adu dum ga statement thok leba adai de su administration je amko questionable whatever then adu matung da litan ke ka khar leire macha khar leire adu thoe thodok letre adu da su administration na 144 thambana taba atopa steps sing hai tare ko DC singa SP singa nataga area commander mayam duga army gi area commander sing CAPF commander singa phaminaraga area se dominate to bana taga review to bogi steps ama bo lokote bo moine ko si so mlere then adu matungda choro da kaida amuk thoe si thoi basi kano southern VVF ra sin to bone mo haire adu natragana akoi gi kano na ne mo haire akoi gi KNB ne haire adu video jing da di KNB oi be mong da yam fasana viral chale whether southern VVF to oigera or KNB oigera akoi praja da di kashu thodokte anybody oi no but government has somewhere accepted choro da kaida mi je changame ha bi madi government accept oreba natra adu how many people were there what was the report given by the kayani madudalaiba police station duna kari report pirei then madudalaiba Assam rifle post ga report to manaribra adudalaiba atopa forces na kana no haibje swai de am clear way deba suddenly akoi government jina ngasai gi adwai de thok to external aggression ne haibje da MLA mana hairak padagi adu area du gi adai gi MLA ma adu area gi makki MLA dina to male adu da mana hairak padagi moi pakhatna BJP manung gi su oi bini na pakhatna moi paw chalura ganda home minister na sport ta ai yenga matung na basi external aggression na te na mana declare to fare external aggression nate do khoi yana ba wakhan je khanda ba horage adu who were the people who came there khulai pa ba khari changami ba what were the steps taken up kanano kari ground the changami no ko police te inform to bra civil body the report mayam la ba huisela na khongi adu to ya da to did the army or the Assam Rifles or whosoever was present there facilitate ko adugu mamijing du laga mai tha da moina facilitate to bra se sigi wang je loidringai da mu ngarang se akoi gi religious preacher ne ha ba mi ahum je sigi ahum je da akhan ba attack to ga moi ahum je noi pan ba da gi moi ahum je mu si re ba si ri ba ja se du kai da no ngasai gi nakan animak se kuki ta ba mai da to ga si re ba si ne yeng se kai no nan ga akoi se da panelist ma ma expert ma adai social thinker ma hai ta re ko moi gi wakalon da hojiki armada tangkhulga kenoga tangkhulga kuki gi poche nomanatra nomadi naga kuki ga da escalate to halakanda manipur sida ahum thokpa yana ba divisive motive ma government of India na proxy sathare ije sigi divisive motive se chathaba yana ba step ama soina lower kani ha do ngarang di achumbo on greba ton bo organization maitei gi to khone maitei na adu yona
aram bai na ga du yong na chang bai capacity lei pon ti ne moi panchin na pa hai re abdi kasai gi jungle da chang mai se yam well trained oi ba ko yam well trained oi ba no mini ni umni ga cha ka cha da bi da kang ga che so dum khang ga da lot la ga moi capacity da jungle commando sing ngam ga da tabak ne ba natra ga na either adai du lei ba mi khara adai da movement to ngam mi khara na to ga da ne ba sidai da ZUF ani amana kamson amana arai ko Jui group se moi ani da blame game to ba then NSN da blame game to ba si blame game je sum India government na sum chata la kan da akoi da confusing oi ba situation ama ngarang gi nungthin nungdang ram bauda pora kre ko si pora ma tung da ji kai le re government of India na amuka hauda method ki type ta tonglo bi de so mu thokale mi public uprising sa mu thokale akoi gi state sina step am ta lobang amdre administration na step am ta lobang amdre same condition da ngarang so dum kano da yamne re escalate tok no mong da instead of protecting the Chochanpur Medical College adu da tamba naga ngang singdo amuk hondoe have the amuka division of population se amuka moine chathare ba ko sige redivision of population se kana no order piri no who gave the order instead of protecting the property and the people ko kana piri no ngasi su maram de su to yai maram na sai de lei ba kuki sing su to yai do chalu ya de sing na bhara de lei sau re si ra ba lenga chalai ba what is this si ra ba government chalai ba si di pura ka hani government of India gi inkita thoi ba to dok sing su free flow da sum thokal la kan da akhoi gi husik lei ba indigenous yellow fruit ki sing marakta khulai pai ba mayam am ga su tok sala thamaga yellow fruit ni su gang de na te su gang de khulai pai ba mayam su tok sala thamaga na ma khoi gi bu sizina ga na moi gi yaka da yellow fruit sing je wang ang handam ne wa yam sai na de ko ngarang di nupa ma kappa ga hai re da na ko su ma je to gum ji akhoi se manipur je pura loi re na kappa ga ma thamoi chak na hai re da na ko sigum ba yellow fruit ki marak ta thok da khonjel sing je government of India na divisive policy amagi makhada nawonda CP ni nawonda ju CP ni maitai gi ju CP ba yai ga na khoi mak ta thinker kara na maitai ju kari gumba pot kar di moi gi pita re khoi ju lahu ji ga na apun ma manipur gi khalat ta stage yaw ta na te ba khoi maitai gi mak ta so ko sumaina lei ai lotion jar ko da ina hygienic je akhoi gi lengak si hojik si miyam gi oina miyam gi mak ta gi yam thina questionable oi ba jaga am de lei ai wakhanda khoina lengak sida yam kanna lausal lazu khongjal lazu moi khumba ju ga moi dra na khalle hojiki stage sida de ko adubu khwai da gi noi ta je kai noi gan lengak se ke amuk mapangan leitre ha se intelligence wise kai wise mapangan leitre ha se kari na ut ke ai gan da ngasi jenims ki mongchuri da honorable home minister na chalu ma tam da mak na hariba phagi ba mi jing do khoi pithorok na ba negotiate kan tori operation jadar ga mi jing do lokto kani madu da channel ba jing do kapchat kani hato kani madu ma to on be roi rule of law should prevail ga ina haiba ngam deba ada CSO me am go wari sanari kodari haiba se kaino akhoi gi lengak sibu militant jing ga negotiate adum to lei do bra ba akhoi nang khangni je ko militant jing ga negotiation sum to lei do bra phari ba mi jing do militant jing ne na kan ani makki do they should lay down their arms in the interest of the state and the yellow me of the state ko sugum masidi tonagum je to kono hai gadam ne noina ani haladi akhoi jo umani noina akhoi mi pha de akhoi jo noi pha ne na pali belenga ga ma elected government amagi manaton mamit makha da sum chathare am je akhoi lenga se udabra hai je sima han baram je si danga ga illusion je okay ja ozagi modern fashion phongtok pigre hojik se yamna complex oi ba yamna kanu situation ama ka khai tare mai kai khuding mak ti hojik oi reise mathang irang se escalate rok pa irang thoklak pagi mai gi pattern aduga mong mataw aduga akoi gi plan ama asi gi behind the line force se kai no habagi ultimate akoi gi lakadu mai si goal aduga changki lebi strategies the facilitate the elements me am si yamna complex oi situation ama khaktari hojik se leire ba phom tham jage aduna Assam Rifle ki role housing ma na mi me akoi gi 2023 ki me gi tarik ahum da Churachandpur de gi maitai group mayam ma mi mem hontora khiba aduga manaba less or more or less mana pattern da huji ke Churachandpur de gi mai chatra mayam kai ke mayam se loinam puthorak pa adagi de asom de muk khoi gi kuki gi mai do mayam am su central force lak thok pa aduga shape mafam sing da thamukot pe mafam sim leibana si su kai no haiba wahang sima khoi gi chaungna karamba part of plan haiba si gi posem su leidune aduga both center and aduga khoi gi kano state
animaki kano si magi diet si hujik lai diba community tongan tong group sing diet si sinabiti yaro after all makoi stay da responsibility se makoi da sarkar da fix mo ni pufam to pore responsibility se makoi lai bina it should be fixed to them makoi da fix to goda poni aduna any people or party or group or community da si gi positi to bo yaro de fam dule aduga yamna akoi gi mating thok ta ba haigedra hujik ozan su pan bi ki ba siguma tholak matam da koi gi militant singa negotiate to phong ga palakpa aduga mokoin to hum to pata ki timely amasung aduga yamna pening ai oi mong da satisfactory oi mong da intervention sung to da ba ki yamna pen da fom yamam lady sung case yam da judicial inquiry yam gi demand tawi sung to de matam chana aduga NIA da CBI da sinaki yam sin namsil la yamam lai ki ba matam guira ga kaung na kisunu hai pem gi pot lai aduna di asung ma thodo ke tholi ba mi sing gi da hena moina facilitate tawi mowong se coordinate tawi mowong ma ura ga onselak pra hai ba fom ju lai sina aduga hena nawang han be pot na ma oira bra hai ba si mayamna lady aduga sigi matung da su sigumba uncertain reception sigumba kanu sing si rough sing si karam matam da amuka su thoklakani hai bagi yamna akoi gi aki besi fair psychosis si hangat han me pot am su lai special koi maruina micham yam da hai dare ada oza hemchandra dam lakti ke oza diet city sarkar da dum ta duini makoi da responsibility se kanada su fix to go yaroi makoi da fix dum ta duini miyam da community sing da diet sin badi yaroi aduna hujik lai belengak se asi belengak oina lai bra ahing belengak oina lai bra hai bagi wafam su chaung hangi hai tade lai diba phibam se da oza karamaina hai bini si baharadi shongning gadra ado musi hingraba lengak ne na hainingi ada lengak si semba hobudagi hongna dum soirga dum lakrabani na haitai ada semba khusim tu su akhoi saigi si singsina mayam leader ne haiba singsina yanaraga akhoi si government se semasi akhoi seme akhoi mi su laire na claim tawraga haidi sempham thokpa rules ki matung ina semakpa adugumba lengak ama oibra ina hangtar gadi madu oide na logane majority leina upai leitadana madum lakhra matung si sida miyamna ngasagi PR duda pelak ta bai tare PR leraga kita sigi irang si yam thuna lotion gadra ina param budu su adu su mo oirak ta ba adu sorokpudi miyam gi ihul se yengaga aikoi gi mina lengak chargadi madu kitang phagadra ka haibagi wakhalon amasu miyam da amuka feel tore ebko aduna maram warkanda anoba lengak semo haidana amu haira e miyam na ko adu haira matung sisida semale ise maming kaki oina semba haiduni asomda kogi lottery phau dongna chief minister adum oigre adu mathang mamangi su aduni lottery gi mowong du ne ba lakrise ada chief minister gi matung da kogi sista wasak logi ba sing du su portfolio ga gonana delhi dagi thoglaga wasak lobuni aduna di masigi government se pura 100% se center ne handle toi habisidi koi oiri ba pibam duna takjarabni somda mo ju khara di hai dia damnina je minister ne home minister ne na leiro ko nina khara di miya mangda malhanna ba manbya ba manba haidare ne adum wa khara minister moina traga che minister moina hai bagi mami do adum tai irang se azum koi Tronglobi Taudoki Swai Matang Sidasu, si Minister Masamuna Dum Haiko, public meeting sing the su Dum Hai, Adu Akanana, going media person sing Unabakandasu, Madum Hai, Masi destabilized over Pamba sing Tohonmini. Hai, Adu already locum to passion the local. Destabilize Tohoning is a canano, Langak Shaman Inde had been missing Dum Canano, Adu already moving Matapasi Minister Ramoina, Home Minister Ramoina Locopam Topa. Step sing to lokot no adugumba step sing adagi action sing lokot padi am phau ude ada somda nga yini somda election loiraga la mi mayam lakani adu la matung da paction operation chathagani tingam sung tampak da hairi se langi si karam jaga da no okti yengsi irang thoiba kulai pairaga free hand da thadu ga kuch chali basing gi masigi mafam si kada wai da no tampak tra si oide ba kasu chingda di hauje khoina dum uri chini adum free da thadoga dum leiba aduga khogi central force sing sisu madu una dum yenga leiba even khogi naga student association mamang da phongdok kiba amakak khoi mayam tana gre da ko se kuki militant sing se mafam amadagi mafam amada assam rifles ki kogi rakshak bulletproof gari da hapchilago hol ga pure haidana mana phongdorok pa ma khoi
ताग्रेको अदुनी मसीदा ओरिबा सिनारियो से अदुना मसी अखोइना ता हाजिन मतबा प्रूफ यावदना हाइबुदि नत्तेबको से सेमो मखोइना हारकपदु सिनी अदु तारगदि हजु थोइबा इरांगसी अदु माइना सुम तौरगा सुम लैतारगदि कम खान लोगेदगे सिदि मथंगी सही 10 years फावल लोगेदो मालक्त्रे सुम कंटिन्यूअसली चथा लगा मोगी पांडम म फंगनब होनबगी ममीदो कोइना उरे हजु मिटाइगा कुकीगा हाना सुनबगी इरांगसी याम लेबक थिबा थोखरे याम इकाइनिङाइनि हाइतारे साखलब 21st century gi matam sida kanglu masian ga unkhatnarga eta hatnaba lan tanabagi mong koigi kari hani leba amadagi lan tasilaga lamunbagi type tu gi mong daga torga masida lan ga tono mai ge kamna dana yam ikai ni haitare ko sigumba stage sida lakhre ado sigi matung sida masi khara ingdara bra nemthara bra haibagi wakalon si miyam da phawra kansida amuk nagam su kuki gi mrakta hojik khogi lidandagi horakrise se horakhiba matung si sitadi amuka masigi irang sisu hena chauthorpa yabagi akibudo khoina dum ure dana ko masina maram morkan da litandagi hojikti kangpokpi area sing adagi none gi rang nan khogi jojang te ka tawrido none gi area ni dana ko none district ki manung chalibani adai daga mi halakpa adagi mi pharakpa nongai kap rakpa phado ko phajen ga si yamna kiningai oiba thak tumda amuka sijum ko laeba masi amuka chauthora agadi sidi kanagumba mioi kharagi oinadi yamna tongjaba haitare adugum si oidoine ba mokoi singsi leminaba yadre haina utnaba honabagi plot namba yauri na lowe ba se haidi mitaiga kukiga su adigi nagaga su moji amta leminaba yadre aduradi mokoi se tongan hanba mathau tare kaina adugi ware ba lorka da man bagi phibam dogo sigi yam phattaba loksing ama sanaba dongna khoina uri haitare madu to chumdi na khale madu manipur si kaibada india su dum thok nongmani na haininge adu sigi phibam je lagadi aphabadi oiroi aduga ngalingai gi mawong da khogi primitive tauba style do masai amana amada purup amaga khogi khun amaga landanaba adagi yes adwai pattern du da zum hanjilak padong no ubase masi yam ikai ningani haitare si yam ikai mi yomang da atopa state singi yomang da topa lewak singi yomang da sigumba state sida sigumba matam sida smaina hana daga lei kai si yam ikai ningai ne adu mase kana gumba mioi खरददी यामना तोंगजबदोंनो उरिबा मसिना मरम वरकान मो खोगी अपामदो फंगनबगी लमीरोमदा संगि लेकायना मोइना लौजबरा सिनी अदगी ngरang हाइरिबा कांगपुक्पिगी सिगी टाइगर रोड की हाइब्रा अदु हाइब्रा अखोइदि हाइनिंगदे अदुबो अदमाइन तौदना सिगी इरांग थोखिबसी थादौ सिंगदा तमना अटैक सथखिबदु कनानो हाइबसिजु हौजिकी लेंगा की मकेदिसु हाइबंगमदे अदुगा सोशल मीडिया दा अदगी तोंगान ऑर्गनाइजेशन सिना मोइगी मोड पिनरकबददी थादौ सिंगना चनपुर की खोगी सीएम की खोंसत सिदा सपोर्ट तौबगी अफम अमल लेब्रा मधुना मरम वरकांदा थादौ सिंगदा तमना अटैक सथखिब्रा हाइबगी चिंगनबदु फाहोल्ले अदुगा ngasi moina khoigi organization do kari kuki singi organization ma na thadorok pasi du da moi harise kuki gi territory da maitei gi chief minister sang biaroi kai no yang hairi buko madu yaw gi bani adu bu asumana ka hairakpa territory ka se kuki gi territory ase naga gi territory adi midai gi territory ka na mokoina ka pangai na khaido ka pangsem na semaga heta yaga da nuna tawrak pase masi yam nuning ba haitare adam makoi ji aini he haijibado am khak lei koi gi territory gi wakalon se lakanda mukoi ji koi gi mugi lam ni kain haibase suppose koi gi gir lion sanctuary je koi gi gujarat gi je noksa myam am lei dano ko noksa myam je magi sanctuary gi manung du da ko jendra magi territory haidi noksa gi territory amu ena madu da mana akanna thau sargan lei ba ko ado mana leriba sanctuary do kanai makhada legi si moinadi sanina khangjadreba adugi phibam go manaba gi mong da ngang thorapase sagi ancestral land ka na hajilak ko adagi masi adugi territory adagi territory adu territory mana territory ni adu ni adani ga hariba adagi si manipur gi
ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯝꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯔꯝꯃꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯁ ꯑꯃꯒ ꯄꯪꯁꯥꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯪꯒꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯨꯡꯈꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯨꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯍꯟꯕꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕꯁꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯖꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯂꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯣꯅꯥꯔꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯗꯒꯤ ꯌꯧꯔꯛꯇꯕꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯂꯤꯖꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯆꯣꯡꯉꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯈꯩ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯨꯅꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯌꯦꯜꯂꯒ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯂꯤꯖꯝꯗꯒꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯗꯥꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯦ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯠꯅꯔꯒ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯀꯣ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯠꯍꯟꯕ ꯃꯤꯇꯩꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯠꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯦꯝꯍꯧꯕ ꯈꯔꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯂꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯔꯛꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯆꯨꯝꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯁꯤ ꯄꯤꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯄꯦꯜꯂꯣꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯒꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯝ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛꯀ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯁꯤꯕꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯍꯧꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯁꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄꯩ ꯃꯁꯛ ꯑꯃ ꯎꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯁꯦꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯣꯟꯖꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩꯗ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯒꯁꯦ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯝ ꯇꯥꯁꯤꯟꯅꯍꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯁꯦꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯍꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯝꯆꯟꯗꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯝꯁꯦ ꯇꯧꯅꯖꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯠ ꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕꯒꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯏꯪꯒꯤꯠꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯑꯣꯟ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯂꯩꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯃꯁꯨ ꯋꯥꯍꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯑꯣꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯐꯥꯔꯝꯗꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤꯁꯨ ꯐꯥꯔꯝꯗꯅ ꯁꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅ ꯎꯪꯈꯠꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯝ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯍꯧꯕꯩ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯇꯥꯍꯧꯕꯩ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯖꯣꯜ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯄꯤꯁ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯈꯔ ꯈꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯄꯤꯁ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯒꯥꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ 1990 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯃꯒ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯤꯇꯥꯟꯅꯦ ꯆꯣꯔꯣ ꯀꯩꯀꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯇꯈꯥꯏ ꯇꯈꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯅꯕꯤ ꯈꯣꯠꯅꯕꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤ ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯦ 3ꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ separate state demand si silent hawkim na hanjan jan hairabne moi keno gi spokesperson ko he has repeatedly said this akoi gi issue je hana akoi TC ni from TC manipur da maitai singa akoi ge leminaba yararoi aduna now we are demanding a separate state in the form of kai tore legislature with union territory with legislature haibne ko ayadi अनोब लेगासी ला मतुंगदा अमदी गवर्नर की लेगाक लेबो मतमदा आई ngasa जब तो अखोय दि चई 10 कुन फारब दौन फावे बसी लेगाक चई 5 की सिगी टेनर जे चई 5 मनुंग जे सरकार हुम थेंगनरमने को जे अदो सिगी सरकार हुम चई 5 मनुंगदा सरकार हुम थेंगनबसे सिगी मनुंग सिदा सिगी सिचुएशन जे कनाना ताली हाई ताडी बॉर्डर 100 years की मयादा बॉर्डर ngak ga le रइबा फोर्स ने सिनने हामदा को अदुगा सिगी फोर्स सिना डिफरेंट एरिया दा डिफरेंट एलिगेशन हाना दि मिटे गत दि तौरमने हौजिति तांखुल कांगु यौसले को थेंगसु थेंगनरे मोदि वीडियो सु लेरे मोइदा डिफरेंट एरिया दा को लेरे देन चोरोगा केनोगा द तौरिबो पोछि अनदर प्रूफ ने कुनहुम द तौरिजे वे कनो साउदर्न विलेज वॉलंटियर बु ओगेरा को केनेबी ओगेरा हु अलाउड देम टू एंटर आवर लैंड अदुगा याम मी वीडियो थोले दुबो verification am da su to dana government ju si chumi la le si video si fake ni swai gi ni and fact check am di to ba adu ga miyam na convince to ba if it was not a foreign aggression then convince to aku convince to biro ba si kamu ji sini mo gi leader na sini round ko question la tha do ba intelligence to am so la jala ba chalaga atan chalaga a chala nga mu de khoi na nga mu do ne CSO mai na ko चलगा आधे असेसमेंट तौरगा सरकार नसी तौबिद्रे अदु तौबिद्रे अदगी आधा आर्मी के चाहिदना खोतना पुलिस के चाहिदना डीसी के तो कौदन तो सीएसओन तौदमने गवर्नमेंट ने जिदि मागी मयुम दुदगी फमगा बटन म मेला कांदा असेसमेंट लोइ तौngam गदमने रिपोर्ट तो परो आई मना तो रिपोर्ट पुरो नंग हयंग पुंग 12 बंग रिपोर्ट परो अहिंग ओर सुमादि तखाय गदमने बा अदुगी तब हम तौद्रे बा अदुना is the government succumb in front of the process and procedure of the government of India moine jathare iba thabak thoram sing sia moi sakam tawrabra haibjene ba ultimately kana no benefit rip taw doise ngarang mi jala kana kugi masen na hat pasu ore sano ore lor se any third party na halen lor se kana na benefit tawi stronger kani strength ko in the name of separate administration je tum tae ba kai no ai ta di हालिबो पोतो मोइना हातोसु नागादा ताइसलनी तांखुलदा ताइसलनी जुफ्ता ताइसलनी नत्रगा मैते ताइसलनी को हाइबो पोचे ताइसनबो लोयगांदा हायंग स्टेटमेंट थोलानी सेंगदोकबो मयामदो फागिनी वाथिनी समनायदो को सॉरी फॉर द लैंग्वेज अदो होजिगिदे ओइद पादबदे सेंगदोरकबने थोलानी अदुना हायंग हंसिदि यो सु कांगुना स्टेटमेंट हम थोलकनेबा कायान थोलकनी अखोइ सुमाइना मी अहुम सिरो मतुंगदा किडनैप तौनबगी पोट अमा याम चाउ लेरे लाइबक थीदना मी अनि हुंग सिरमबा हुजि मोदि पुथोकना द्रिदना मी जिंग तो को नमिनि फारक तोरेदना मी तरा फागी बा ट्राइन थोइ फागी बा अमा पुथोकना द्रिबा सोमदजु फानरी सिदजु फानरी बा लाइबक थीदना मी अहुम मरि सिरमबा अहुम मरि दुगी रिवेंज दा सोमना कन्नसु अनि हुम अंग हालोबा वाइबु को थोक्तबदि ओइसनु को गवर्नमेंट ने याम तप्पे आइबनि को याइजे हुजि बाउदा गवर्नमेंट ऑपरेशन जथरगा रेस्क्यू तो थोकदमने बसे को हुजि बाउ तोंगम देबा aduna kaygum sigum thodok tholakta di another 2 days 3 days tana they will approach the government of India again adu moina haido look at us yengu nagagai ne so khoi da 1990 gi raids to ngasi su chathare haido ni ko maitai singa so khoi lemina ba yadre aduna khoi apam du pibi haiba gi state no ko changa doi ne ba ko si chang doi ne ba sima kaw thokum je ko adagi ani subuda lei ri kaino si changna bo hona bisi da khoi government sina pura yara chatla bra na khoi da thamoi de phauje ai tare government je ai di chai bisi ai di pam dre ba gyan ta ning bagi wakhal la gyan ta da di gyan ta dre dum haibi ro na
하이제닝이 하이다래고 마음디 CSO IBC 마나 people ki pocket loi tar su matam punamak ta government je chai lei tari government je amu mathau to ngam ta matang am la kane koina outrage oi dana education ga ta khan me ya de ba technically systematically karai da fail oi no IBC si jo koina khan min na ga saka je si oi ta de khoi di si to ri pharoi dana hai ba da adu ba da yarak ta ba keno oi ta di pa level nga natraga elected members sing je akhoi na hai ba da ba da hai ding ang ta ba akhoi to ni chu me ga na har koi stage ma oi ko man ba jaga ma yam toin theng na re ba je mamdi uji government aina hai duni uji choro da kai da toriba pochi ko wangli choro da toriba pochi sigi explanation clear explanation ama uji bo pidri secondly sigi mamang da trong lobi da thokpa thodoksi sigi su kano pidri yam clear way explanation kana na to no kai no pidri side by side social activist political activist kana ngang basi investigation da subsidies oira oira pang na ngangi investigating agency duna nang na khangi myam do kabaina khangi no na ngasibo samanam ta letter am ta lakte akoi du lakte akoi na choro gi matang na ngangi se nang kabain khangi no nang na du haibe abra this is under investigation na akoi na hen na man momong da haijel di ko si mi ne sini ga na akoi na identify tok salawa ado tadi we are subject to be called by the agencies investigating agencies na akoi kawar kadam ne ba kawar ga nang ne he na khangam mi je nang krai de khangi no nang kanai source no guy na tawraga akoi su investigation gi part mo oi bi ai ba for example ozabi joina ngangbiri ba ko trong lo bi to ki matang da he can be called upon by the investigating agency and he should become a part of the investigation natra si je sakana tawrak tabni na political activist social activist CSO mayam na sarkar gi activity gi assessment je akoi na tawle re ba sakana tawrak tabni ko sakana tawradi ozabi joida ai wakhan wa ngang oi ba ko nataga akhoi su ngasi wangli gi kari gi tawri mayam ji gi patang da akhoi na ngang se video mayam do uranga ga ine ba ado did the government collect these videos aduga did the government or agencies makhoi duna khunja sing du dagi moi gi oiba particular reporting lower ba statement lower ba mi kya statement lowi wangli gi choro gi da mi kya statement lowre khunja gi yum mai thag record ke thab do koi compensation pi ni aba na tana statement kya lowre ge ba tong lobi to do da yum lo na ba kya gi statement lowre adugi metung da ID recover mu ko to ga form diffuse to is si statement kya lowi government na adai du da legi ba police force me am du statement lowre ba swai jaga si da akoi government ji yam thina questionable oi ba India government gi step sing ji akoi gi state na yara bra akoi je kaim to da bida tawri na ya piri kholi na leiraga akoi praja ji sumaina sum akoi yellow furup sing je su agreement leina ba mayam sina khatna ba kapna ba sigi marakta even me about the malem the banana republic ki type to sale ba apai pai chawna bi ai noi ba ai chaw ba man pa man chaw ba au adu man me sale ba game na is ko technically recorded materials है public ta utla kanda proof to ga da bane akoi si thabak to ri है ado statement na ma so chalaga ado akoi thijali kholi ado kan honari mayam akoi kan honajari adu gangna ya to matang lai ba government ge ko yam critical stage na say government of Manipur should remember one party has been demanding a greater Nagalim since ages ko Norway the kadai the foreign yaudna talk chathar imne government of India ga secondly another party ko with 25 armed group labor party maga su agreement ama tawakanda territorial council dagi due to the conflict which the government was not able to control at that time 3rd May 2023 je moina control to udabdagi territorial council dagi state union territory with a legislature all abaneba si manung sida law and order situation je sumain thamaga karamba apunba Manipur gi one over moina ngangi je karamba apunba Manipur sagat pa ya ba step no ba sarkar ne lobiri se aduna ina thamjani se akhoi do sing se sarkar thajab je irei le rakte Manipur assembly de phambiri ba MLA mayam sina sarkar da thajabiri se karam bari report thajabiri no sarkar na huji phawda step local pada kari karam ba assembly gi resolution sing karam ba akhoi gi miyam na pamba sing MLA gi workers sing na pamba sing thabak oina onthok pagi akoi gi method ki matung da leiriba situation sida akoi masen community masen allegation tawna ba sida toan ba proof ki
ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯗ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯡ ꯗꯦꯟ ꯏꯃꯥ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯤꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯅꯗꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤ ꯐꯨꯝꯉꯝꯃꯦꯕ ꯐꯣꯀꯁꯁꯦ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯋꯥꯡꯂꯤ ꯅꯥꯝꯂꯤꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯁꯦꯠꯄ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯏꯕ ꯆꯪꯉꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯝꯗꯕꯤꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯌꯧꯅꯕ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯃꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯐꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ KNABꯅ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯂꯧꯗꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤꯗ DGPꯒꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ IBꯒꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯀꯥꯔꯛꯇꯕ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯋꯥꯡꯂꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯃꯤ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯁꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯆꯦꯟꯅꯩꯅ particular pinpoint ꯇꯧꯔ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯂꯥꯎꯕꯤꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯦꯟ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗ WhatsApp ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯇꯥꯃꯣꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯁꯦꯟ ꯀꯥꯞꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯅꯁꯨ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯁꯀꯦꯂꯦꯁꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯤ इंटर कम्युनिटी कनोमा क्लास ओनदोरेबा फागिबा मी मसिंग हेंगले फानब किडनैप तौनो मी मसिंग हेंगले नत्रा अदगी किडनैप तौनो मसिंग हेंगले देन अखोगी फागिबा मी हुजिफाव थादोरक्ट्री अदुना आइना चिंगनजरीसे ईश्वरना चांबीदना मी अमता सिरमदरी फैको फूरा फुनरगा थादोरकपो एदि हॉस्पिटलाइज तौरो फागदो ओइदि फै करीगुम्बा अहुम हारकमिना खोजो अहुम हानि गाय कापथोमबा अदो इतादि गवर्नमेंट मणिपुर से how is it going to handle the situation is it yam thina luba mongda laigani and I smaina han aroi very long round just main tamjai okay da yam phajana janu thambi gire hojik se thoiba irang state da governments na hangbai wa hang mayam ama lei hojik se hojik kari damakta koi si security force state ki central ki mayam ama lei gire yamna khoi gi intelligence ki apogi failure lebna repeated violence tholira हाइबो को हंगसिम चाउंग लेरे अदो गवर्नमेंट ने याम तपना एक तौबा सिसिनरा अदो एरगदि पुनमकी मरम जे कइगिनो लाक्तुनि अदुगा अक्सिगुम मोगी केनोसी डिले इन रिस्पोंडिंग हाइदे रिस्पोंड तो बोदा डिले तो पोसना वायलेंस मखा तान हेना संदोरकनबगी दमकता तोरकप्रा अदुगा मयामसी कुसिरासी तोरकपगी हाइदे खुलाई पाइपसिंग जु मनिंग तमना पाइरकपा ओनचनगा अपाम अपाम तौनरपे वफम हम लेबा अदुना accountability से what person violence से हेना मसिदा कनो तो हेना encourage तौरकनबगी मचा अमा ओइरक प्राइब वफम दुसु लेइ दुना यामे मयाम सुन डिमांड तौर सिगम थोलक मतम से जस्टिस की अदगिदी इंक्वायरी तौबियु कै हाइबन चिंग मसे मयाम अमा दुंग सि फावबुदी प्रजा सिदा पेन बया मोंग सि कैदि तौरे हाइबसि उत्तपना मरम ओइरकांदा अदुम हमु तारगा ले अदुगा मानबा थौदु किसु दुम थोगा दुम लेइ हाइतरे अदु तारगदि हुजि लाकदोरि पोस्ट देदा गवर्नमेंट की रोल से am चाउ मरम न सुमाइ सुम if it happens to continue to happen सुमाइ सुम तौबु लेता रगदि कोइ स्टेट की मराइ बक्सि करमाइ लेपगदन हाबगे जगु हंग सुम अमसु लाकदोनि हाइतरे दुना स्टेट गवर्नमेंट की स्टा चौबा वहंग अमखक लाई सिक्योरिटी फोर्स से मयाम लेना सिगुम्बा डिप्लॉयमेंट से मयाम तौरे मफम फम खुदिंग मक्ता अदुगा थौदो तोकपदिंग सिक्योरिटी गैप लेहौबदगिनी पाउ फाउना दबदगिनी अदुगा सिक्योरिटी के लैब्स लेबेदनी खद मयाम ताबदा यामना पेंदबा तानिंगद्रबा हाइतरे सुम पोट मयाम सिना सुम तगबसिन मखा ताबा सिगुम बैलेंस एनकरेज तौरनब स्कालेट तौरनबगी लंबी मदुम अके खंगलेतने स्प्रेड तौरनब पोट हमक एनकरेजिंग फैक्टर हमक ओइरब्राइ वहंग सिम सुदुम चाउना हंगे हाइतारे आना सुमाइ सुम सांग सुम तौ लै तारगदी अखोइगी पॉलिटिकल एवरीथिंग पॉलिटिकल खक्तक नते लोइनमक्ता इंस्टेबिलिटी मणिपुर पुरकपददी यामना अखोइगी करम मतमदा पुरकदुनि हाइबा ngамोइदबगी पोट अमख लाक्तुबि फिबम अमक लाई हाइतारे जा हेमचंद्र लाक्सिगो जा लाइबा अखोइगी कनोसी गवर्नमेंट की माने एक तौबगी मवोंगसी सि कमाइन थंबिदिंगो जा गवर्नमेंट एक तौब मवोंगसिनि ngसाइदगी सोयरेन हाइनरेइसेको इवन असिगी इरांगसी मी खोई हानरे नोमै काप्सुल एम्बुश तौरे अदुगी मतुंगदा फाबा पुनबा मयाम लेरे फानरे नकल अनिमक्ता मीचे हजि पुन्ना मी कुंथ्रागा निपान मुकी हजि फाजिन नगरेन हाइता अदा से नकल अनिमक्ना फाजिन नरे फाजिन नबा जि अफबा नते बसे हाइदि सोमदगी उंखनबगी चांगसी वांखलकपनिना
ngasai mi do aduk siramina si akoina mo hat kani hauji santana haibudo adu maina moina asu hat kramina akoina sim hat kani kaina adom da lagadi adu yamna he na chakthokna bagi maram oirne ba so ai matang si da amuka ngasi makta khogi home minister na pi statement do adu zu as yamna ning ma kai ningai ni da sik kari ma haido CSO amasung politicians sing wari sanari wari chaba hore hai phajin nagib sing do release to lakna ba wari chana ba hore sidani ba koina sayet na ba chamam na ba gyan sunga ta da am lai si oza ma koina samane assertively act to bangam da basi basi kari ne na kamain tham biding oza aduni karamba center gi karamba instruction leibedagi moina smaina yamna sona leibano hai base masi hangningi adaga even akogi home department ki leiriba machinery sing haitari na ko manipur police sing si khogi manipur government sina sinaba bhauda ngamdraba jala hai basi question si lae ba maramdi se manipur police khaktana adugi operation du chatra sui ai ba kaido bagi tapu kuki village dagi mi kulumdoi phagre ha adagi somda sigi konsa kuldagi mi asup mi ngarang baudi kun mathoi haram bane ado madugi manung duda gogi gorkha sing yawba male gorkha manga tuk tumudi thadok khraga haju mkhoi da leuri to punna mi kunthani pansi phadok phajin leire haibani ado sikkaidu bugi jingnabom phom sing je kaidu bugi khangam muidoino haimida somda kadai bhawba mi kunmanga mi kungi mathak to farga pu da kadai bhau chen doino ko adu jo haibani adu da mi do koye keno na bora da na hapsil laga losil la pu pu ju adu ji yaro adu main tawra pu re na hairasi koye trak ta ka hapu ga lo na pu re na hairasi kadai bhau chen doino sidagi kitang hae khibada adum check post mam leirini adagi somdagi siju asom national highway 37 sa thik ya su sigi ju mam leirini chenbam nam ta lei ponte haibani da sigi marak sigi da amuka central force ngi kem sing je khurak hangda leirini khurak hangdana sigi marak sigi da leiribu sigi da haju phawba masigi phadok phajin da leiri mising je putok bangam da ba si yam ikai ningai ne sen khoi government je ko yam si yam ikai ningai ni Home Minister amoina piriba statement duna tai di ngasagi government si CSO sing dugi makha le Brian hangning amni ni hari moina sanari ba wari sanani hari ba CSO sing dugi makha da le bra ado mokhogi mathak government je leitra bra adu utargadi lenga ki ju moido ina sinagi mon parabra adu ni ba haning ai sidi ado moiga wari sanara ga lokone sigi jingna hom sinda tak farga sidan siba tachil le haraga mi sing duda mi nei chatadri da rescue to godam ni habni yam thuni ek to godam ne ba adu tawri di har kani hairu sune khoi hoji operation chathari khoi kana na ui karam famda hoji operation chatharaga mi sing do rescue to no phone ye ji hoji babu gi una di wari sanari haibu sinatana gamini ma ke digi kain ta dre ba adu masini da masi yam lai bakti ba ma khangni aduna sumaina sum tawle raga di karam kan da irang si loi ke duino karam ba nem duino mai tai ke kuki ga irang se kan da thoki matung se he khitang phara boi ningu ba sigi tanja si da amuka som da amuka nagam sum kuki ki marakta maruina tangkhul khakta ne na moina si haina nabudi honarami ko si tangkhul khakta ni kuki ga tangkhul ga thokpa irang ne na masigi narrative sam puthoga ho naga si konselur ga di mokoi du su sokni na ki ba ira khangde adu ba kari leibno koi bhapta de adu si da tangkhul khakta ni na masigi narrative am sagala matung da di hojikti masigi escalation gi irang se kangtok pi am sung sigi non e district yoksile adu itar ga di masi matang chana yam tuna namdana ba lakchin na bo hono hong tar ga di sidi amuka chingi pak saw ro phom sing sida leiri bok phundari bam mayam si kulai pai basing na haning matam na hapia gi busuk bududi aki bududi leire haibani da maram di sigi chingi terrains mayam da security force na changba ngam da ba haidi kudong cha da phom mayam ju leiri ne ba adu ko phom sing da khundari basing dudi kulai pai ba khara la ga ahing em da pulap si kiningai ne ba ko adu masi yam thuna laksin na bo hono ho da ne ba adu gi muta कोई स्टेटमेंट पीरगा वरी छानरी सिनदी आइदी यागदब मानदे अदो वरी सुम सारगा करी पोकेदो मी सिंगो सिबं आइदोइरा हाइदी फाजिनगी बसि साउनरी मिनो उखनरी मिना कई ओरकदगे से हाइंगम देबको लाइबक
थीबा थौदोसिंग थोक्तब ओइसनो निंथीजना यानरबा अमगी मोइना सी तब फते फाजिलिसि मिसम नि काइन मखोगी थिंकिंग अमा लाकांदा मसी हंदोकनबगी वखलोंदो लादी फरे अदुना अमा सोमदा अमा हाटपा होरबकांदा असोमददी अमुक मी क्यानो मुसी दुइसे Yes. अद मथंग मथंग सिदी कोई चेन रिएक्शन दंग सुमाना सुम थोग लैतारगदी मणिपुर से दुम लोयरनी हाइबनिदा सिगी फिल्म सिदा सुम लैबदा नेक्स्ट 10 इयर्स ददी मणिपुर से दुम लोयरनी हाइबदो एता हगत पंगमदो मखै मी सिंगसिगी अदगी लाइरिक लाइसुदगी इकोनॉमीदगी कारीदगी लोइनमक लोसिनग्रनेबा मधुरा मधु ताननबदु सिल्लिबरा गायरिबरा हाइब वहंगसिनेबा खोइदा हुजिक लाइसे सुमाय थमजके से Okay, sir. Thabiro janu se am phasana huzik. Lengak se soi lengak se mathau tawdre lengak tawgado myam haiba wahang se khoi yam adum nai naraga dum lai aduga kari na makhoi se ngamhandabna duga moina phasana masidai sida intervene tawge na traga masidai da khoi gi action lokhat ke honarak matam da yadaba bottleneck sina kari no kai gi damak to huzik myam tholak pa se da koina khoi gi chief minister de gi home minister de gi khoi lengak ke me kai thadurak pa wahai sing da khoi gi thijilli khochilli aduga security ke lapse ke haiba sing se myam na taba na mak phawba taningak traba pendra ba dug wahai gang to oire hai tare aduna kari gi damak tawba yaba myam ama su khoi gi timely sat taw daba tawramaga de dum yaba pose khoi gi adu khurak hang adum thadok pai pot ama khak leiba sima su adum leire duna kari na no kari na si yadam na ba posim su leire hojikti maitei ga khoi kuki gi tarama pot sidai ta khoi gi haure ukhul gi litan de gi haura kanda khoi gi tangkhul ga smain tarama de onjan nara kanda khoi gi naga ga kuki ga muk hen na sigi irang thina matang chan laksil hoga ta da sigi retaliation am lakpa mi ga se khoi gi nakan nakan gi na khoi na phara de khoi chu phaga ne be phajina rakpa aduga makha tam da mi sim na tholak kadra haibagi mi paibam su sauna pokpai pot am su leire aduna masida hena irang se kan khalak pa taraga di haiba wafum so gom su lai hai tare ai oza sangda lakchi gi oza akhoi gi ngarang gi thodok mi simina thokpa gi thodok church ki leader ahum hatpa aduga chiru gi ma hatpa aduga akhoi gi asok apan myam am nai mi phami pun myam am leire thadok ngandri hostess wain thamnari aduna irang se huji kanglup diversion ai da kanglup ani gi marak ta mu kanna escalate toraga akhoi gi retaliate tongniba pot सिफावगी कंडीशन से स्टेज पर योरक पस्ते वजा करी हाइबिनिंगे चन होजिक मणिपुर से यामना लूरे है बदी गवर्नमेंट लेतबग चमनै असिदा गवर्नमेंट ले हाइबदी अखोइदी हाइनिंग दरे गवर्नमेंट लेबग लेतबग चमना खरे गवर्नमेंट लेब मानदरे अदुगा नोइन होजिकी सिगी 38 होस्टेस हाइबसे 23 गा 18 ने 41 हाइगदबनी होजी hostage से 41 ने खरा मखोई की गुरखा खरा नते ऑफिशियली होजी की एफआईआर द थाब तो लोगनी अदो कोई होम मिनिस्टर की दरी ओजाम हांग पन की बस पुलम ना ऑल टुगेदर 38 hostage अदो लाले होम मिनिस्टर से मणिपुर की नरो हा अदो मोय रिपोर्ट चुम न चते है अदो सु प्रूफ ने मरांग हेमबुंगी निंगथौना एफआईआर थाबगी मोय की लिस्ट तो 23 ने बा अदुगा होजिक नागागी नेपाली गा मराम लोइने याव लेंमे गिसिन 18 ने हबा एफआईआर थाबदा ममिंग लोइने मथा हापदु द लौगदबने ऑफिशियली को मदन ऑफिशियल ओइगदबने हबा अदो कुकी की निंगथौना होस्टेस मखोय की लिस्ट अमा पिएबा एफआईआर थाबा को अदुगा सेकमाइदा ngasi लेंमेना कोनसाकुना थाबा म लेयबा अदो 18 + 23 ने हबा अदो 41 ताद्रो अदुसु खा चुमना चपदी फै नत्रदे होरे अदुसु अमा ओइगनी होजि इचन हाइबिरी बदो करी हाइगनी आई ममांग दसु हाइख्रे पीस से मरम चादरदि पुलो लोबिगनु हाइबदो पीस लोबदुना शो तोबदुना नते पीस पुरक से हाइरदि मनुंगदा होमवर्क तोबा डायलॉग तोबा स्टेक होल्डर सिंगा कनेक्शन लेरगा तमना थबा तोबदो अदुना इंपोर्टेंट ने हत्ता अखोगे गाड़ी अनौब पुरक्पा नत्रगा करी मिशन अनौब तौब एडवर्टाइज तौब मोंगदा अखोइसे अम याउरियेबा शो तौरगा को शो तौरगा अदुम एडवर्टाइज तौरगा कंपनी की अनौ पोट सिनिंगागी टाइपता होजेकी गवर्नमेंट पॉलिटिशियन सिंगसे अदुम पोट अमा मानबा अदा अखोइना पामबदी मनुंगदा फजना स्टेक होल्डर सिंगा वारीदु सारगा इंगना चिकना तपना पुरपदु ने हबो डिप्लोमेसी हाइरिजे अदु गवर्नमेंट अमगी मथौने हबो गवर्नमेंट अदु तौगदबने हबो सेक्शन खराना पब्लिक खराना लांगलगा तौरसु गवर्नमेंट अमसिदी डिप्लोमेसी लेगदबनी पुलिस लेगदबनी पावर लेगदबने हबो अथॉरिटी दि मखोइद लेयबो अदुबु ngसिकी अखोइना सुम येंगबदा हाइरगा गवर्नमेंट हाइमनगनी हाइने ममीसु पनिंगदे पलोय पावर इपाई पाइदबि याव यावदबो कुमना
Khalida kaino tawba makha akhoi ure haba ado police do kari police no akhoi khangdre police se suya gaudadana dum chathare haba diplomacy are diplomacy leite haba aduna ai mamang da haibu pop pop tadro na phuda chappa yare haidana kampopi se lale haibagi show toning bagi senapati da program makha chief minister se na challe haba ko kampopi lambe yare haibagi show toning ai khakta ado manipuri oina public oina maite oina di lambe yadri haba ado di kari no bo aisu security pura di everywhere ai lambe yagni haba ko ado madi security pura ga chali mi budi security pi de ngasi phawo da maite na kampopi lambe yara bra amda khunbiyo nei chan da tari ba me lambe yade do wana di lambe yae haibagi show to ba makha to madu chalu badagi ko tu ga ngasai kampopi ki ko atopa se so mayam ga ngasai ki jora chambu ga moi manung da chauna class thoeba internal problem thoeba ko aduna ngasai kairak pasu amu leiba hanagi peace chabam ba adu dei kari thoe thado haiba group siga peace tampaki se so singa mani India ki government ga base dialogue tawraga lakpado madugi problem duna mana modbung kampopi landa chalu budegi thadoga kuki gi marakta chawba manungda crisis ama thoeba hatai go one ani shubada kari thoe amu kari tawe tengno pa chakni haina tawraga chatringe da sonda iran lamba haure da chattare go tengno pa di chakhidare aduda kari tawre ukhuda challe ukhu se litan se lanba yade habo ko litan da kuki singna sangkai ga moko chepuda ban tawraga block tawraga leibase state security force thajilaga masi lambi hana clear tawge haibagi government si adu thabak ti paikhate aba chappa yare mi singna chappa yadabne akhoi chappa de kaisu leiramde na haina machimak na haya ba ko chalure nongala kanda tangkhul gi civilian ani imbush tawra hat khre aba adu chatpa yare hoji chatpa yabra ba hoji lambi du chatpa yabra ba adu di show to ba tadro ai di challe hai show to adu ne praja na pamba de adu na te ba phare government amo waradi authority amo waradi mali tan challaga ukhru chal halakhre hayeng nongala tangkhul gi ani pha hat khre adu hoji kari gi thithop ngamde hoji tha ma hen khre phare kari gi tama culprit sing do hoji phob de book to ngamde then state asigi government ama makhada department mayam intelligence gi SID gi SIB gi home gi ada gi haina leiba mayam dudi kari tawraga leirage haiba question se hangni la khre haba aduna tapuding sai na government se leitre haiba du tawning ba tawba terrorist ki mansalak pa terrorist ki mong da tawri ba group singkhra na nomai pairaga lambi kadai kadai ga ambush tawraga hoje tawning ba thabak se local leba isan ko adugi same hojikti kari amulai mo train se loina manari go ukhruda chatkani na challe halakpada nongala kanda mi ani sikhre handak thobal dui hoi maitei maseng oibane na helicopter pura chapane thobal di mi sibidi thoktere sokpadi thoi ko thobal chapada wanching chapada ko kilometer tara kun chapada akhogi helicopter na chapagi madudi misimina di thoktere no sokpadi yaure si manipur gi puari da yam ikaiba ma oihau doribini ko ngarang ngasi hayeng kamjo chura chambu da muchakani haibagi chatpa yaro yagani haibagi ngasai uklana kele na ko mayam condemnation thore ba adu da ngarang thokiba accident do hojik madu si da muchina rakhre ba natra ngarang laikhi da ba church ki leader ahum do peace program yaw ba chatpani adubu men oina akhoina ubada adugi leader do madi peace ki da yaw ba mafam khutimak da yaw khrebu misak amani heba recently masigi kari marina laina brairaga ai so far ai knowledge da de last week ta kohima da peace ki meeting ama phamme heba tangkhul singju naga jo yawna nagaland gi naga na initiative lauraga high river reverend untham silose thadogi leader ne have se ma participate tawe ko adu da participate tawe matam du da ai as naga ma hoina ai adum senga hai thorage heba ko madu da khogi nagaland gi ngasai joint christian forum sena draft tawraga akhogi cookie ga
tangkhul tha ahum ceasefire tawse haidana proposal purayaba si issue je tangkhul gi issue ra haibane da tawrari ba sanari ba masi peace ki maming di oiba Christian ki forum di oiba religion ki ming di chapa do behind the screen the politics yauri eba aina question haning bade I want to ask this question to those Christian leaders or the so-called forum karigi tamakta cookie ga tangkhul 3 months ceasefire tawse haina haiba no ba adusu totally wrong maramdi ngasigi lanse cookie ga tangkhul na te ba adu moina haiba mi khanba mi singa do madu akhoi wathi wara nganing de ba ko cookie ga tangkhul gi issue sunan na te ukhru da problem thokring da jelerong area da mayam thokrabane senapati thokrabane lambi ban tawrabane ko sigi FNC na German gi ban tawba mayam Iran se lakrabane ko maring area da Iran thoraga phubirabane ko lengme ama nupi lengme kaya da phurakrabane ko si Iran ne ko si Iran ne si khangda dana karigi hanthakwa khakta masagi litan se da Iran thopodegi akhoi tangkhul singda kapsalapudigi tangkhuna ritelek pibagi Iran do ukhruda thopane na manba wane but issue sidi cookie ga tangkhugi issue na te sidi naga gi issue ne ba adu khangna madu da sanaraga cookie ga tangkhul 3 months ceasefire tawse ene pure ba ahoi tangkhul na yakhi de ba sidi akhoi tangkhugi issue na te adu aina soi tawpham chu thokte na tangkhuna ga longgi president na very strongly lepe ha ba ko adu tawgadaru so UNC gi level da tawro hain madu da meeting de yawba oja reverend won thamse madu meeting de yawba ne ba phaptai go adu na madi peace ki messenger oina chappa mi ne ba mi su yam phai akhoi khang nei ba ko mai laraga amul laraga madu gi mathang kampopi da meeting tawbo khopo mai akhoi ure adu de gi asai gi chora chambu da moi gi church ki program ma yawru ruga halak pa ne ba madu halak te mai da hoji Facebook de gi ma tawbo kanda cookie gi program ma da ma bu program hape ba ko na yaw da ba ya de na adu ma se thado ne ba won tham sitlo hai se thado aseng bane history de yeng bi go adu ma di thado aseng bane thado mo wai bane na ma na moi de su crisis tu lai bane na program du ma yaw ru de re ba ai thado mo wai na ai program du yaw ru re ge cookie gi kai no se da hai ba gi thado sing na jonna ma du chaladi hai ba gi ma ngon da threat le ba amu cookie sing na jo na ba se program yaw de threat se le ba sigi problem si lai ba kanda yamna laibak thina hojiki chief minister na chura chambu da lakani haibase mamang da moi meeting chalu ra peace ki ngang khol tawramani wari bugo madi peace pamba mini na de halak pani ai da haijaning badi moi gi kele ukla hairi ba mayam se nomai pai ba kampu su da leiba leita ba kampu na kari high order leyaba akhoi any akhoi gi demand se fulfill tawdri bhawa moina taliba demand se phangdri phoba kanamata na peace ki wa ngang ba yaroi peace wari sa ba yaroi peace chat ba yaroi haiba se mang chauna hairi ba nomai pai ba kampru kup se na notice leyaba social media da chakrabne go warning leyaba adu whoever adugi potu adugi example ama pige last year inau shanta su yauri ma yaubra yaudar khangde UCM ne amuko ne kokomi ne city lawraka government center government yaura tau kanda imphal da peace ki tamakta thado ki team ama lakhi ba chumego inau shanta lakhi ba adu da yauba leader ama hanba kanda assam da hakhi ba ko adugi same adu peace ki wakana ngangba yaroi peace ki wari saba chappa yaroi akhoi ki demand phangdri phoba akhoi di separation ni laibani buffer zone laibani haibase nomai paiba composition na tatana lawe ba aduna problem se moi gi problem ne ba ichan ko aduna ngasai oja won tham so peace pamba mi ni ma kohima da peace ki tamakta chalu ba mi ni haiba ko masak nai ra ba aduga ngasai gi cookie gi program ma yaudre haibase ma khang khre adudagi mangon da threat mayam lai khre ba aduna Kujik ma ngarang kapado cookie ki khun ani taina phamdani adana kadongai chatpa karam timing da lakpa sidi a chura chambudi gi pawdo pidre di kanana khangda bano lambi da imbush to ba mi do
adudi Churachambu da laiba mi ga pau phona ba mi na tawbane ba phat tabiro go adumai da tawraga laibak thibu du thokre ba go hojik di laibak thibu si thokre mi ani ahum du laikhidre moi meseng na tawbane haibse hojik mayam na nga na re go thadogi ngasai gi inpi na so in manipur na so statement thopada dum clear oina yaure go aduga moi mesen tawnaraga karisu maram leitabada ngarang naga chiru ama hekta lambida moina maduda manada tawraga kakhreba ma that means sanaba mi yaureba fataba moi manungda sanabadu madu tawbudu naga na tawbuni hajening potu taningai neba aduna naga na tawbuni naga da tawbuni naga ga tona hansunu haibagi mapudi ama khakta neba naga mi hatpado adugi mi duga garang mi ahum lekhidaba hatpa mi sama khak oiramgani ba terrorist group se adu sanarakpane ba aduga sonda namu masin naga na hapne ba tananinga itamakta mi 18 se hostage se thamgi bane ba o sanari ba lila se adu moi thadoga cookie gi problem le peace pamba ka peace pamdaba gi group ka problem le ko aduga moi demand du phangdri phoba peace loba yaroi haibul le ba sigi timing sida hala ne ko se tawdana khotana mi tharaga stay on the tawdaba natana akhoi gi chief minister sina ai chura chambo amu chappa yare haibagi shoma tawbo mo pamba gi tamakta day 15 da tawgani haidana chakani haina lauthokre ba masida langba hawre ba sigi timing da si irang se mu thoe ba se ado ai nang se haibado peace ki show tawba natana war gi show tawra khre ba ko ukhu da peace ni hai nongala mi sire nga hayeng khoigi chwa chambu da chakata base madi peace ki ne ba ado onna taina ba da chating da mi si khre hoji irang burning taw khre hoji naga gi hostage thadok tri ko anima ki hostage thadok tri natra hoji ki si kamuk lu re aduga masi lu sunu ngasi hoji che 24 hours helabane ko 24 hours helaba sida legak asida government amal lairi governor lairi chief secretary lairi dgp lairi dig branch to ba state ki akhoi gi sib lairi cid lairi mayam si thaba da crore piano sida spend tori bese swaya run to ba government amasina 24 hours sida mi tarani pa mi kun piglaba manipur area kapopi area ching amada masi hojik hostage singse save to ba ngamde rescue to ba ngamde release to ba ngamde haibese yamna taibak chiba akhoi mai thiba ma ne haba ko ado hojik phawada rescue to ba ngamdaba haibesidi adodi government leitaba ga chamana dro mi di atopa leba country de yango yamna kaino wera chatra so sida tawna bompo khaire airport cha kise state amada phari bini ko country amada phari bini ko akhoi gi di area chawbu sunate kapopi aise hojik sum pikla bane chi hojik ki khonsa khulki chalaba lelong wifi hairi bise square some kilometer one isan maduda mi 18 je gari ge yauna phaki ba ise Assam rifle mayam le CRPF le BSF le army mayam le adugi natna kilometer ani ahum mari phada bida army gi headquarter le ya madu le raga hujiki 18 hostage se release tobo ngamde rescue tobo ngamde aduga culprit phaba ngamde hairi sidi lengak le hena karma haida bano do ai tamakti lengak leitere ado ai hai bado security mayam do hanbi kro akhoi native indigenous people singsina akhoi masana dum lengak lepak lak charage ko ado lairi ngarang gi do to tem ko song gi do net kya da thokpono ko hojik phoba the culprit to phara bribe isan aduna akhoi manipur da law and order totally fail oire government sule leitre ado government leiter bum da hojik ki thoning ba thokno thokni ga lairaga khara laira chandel lomda mu thokni go khara lairaga sanapti lomda khara laira tamel lomda mu thokni go hairi se choi toning ba tawnu kambu khara mi kunthara ni phura yankhara nomai khara pai basina whole entire manipur 30 lakhs labor population mla 60 labor minister labor aduga ngasai department mayam labor chahi amada 30,000 crore budget labor sigi state se da mi ni phu yang khai khulai khara pai raga tawning ma tawda undana laire adu erade akhoi lairiba mapu sing si de mi tamba tadra nangi inkhon yum da chalaga kidnap tobaga chamane it is like just like that
maramdi pasagi konsa khul adu marak tu da sibai ki kem le ribne CRPF ki outpost adu ka thangna ba da army ki headquarter le ribni adu maram amang da maite macha ma ale makhong da mang ki bodo maming do kamal babu adu su yango sini akhoi manipur da tawre se aduna ichan kari hairo ne ai akhoi de yamna haining dere adu bo sena haiba matam da hoji manipur da lengak leite law and order leite akhoi gi loinamak failure oil le mapu leite na panba ga chamana leibagi sigumba mayam thoki bani thopasu hoji su thoki gani aduna tawgada ba thabak tu tawdre stakeholder sing da tanaraga seso mayam punna chalaga kamaina leba kansa kamaina semjara haibal lom da chatbi da government na seso sing da hundan da lere seso sing achung ba khara tawning ba ngang du da makhoi gi enemy ni haina law lere seso mayam stakeholder mayam ga government lenga ga punna meeting pham se so phamina ba ngamdare big level leba sida state da su phamning de ko adumai tawl lere okay sir aroi berang jono za sango su plan thambi ki dai ten tang lak si go za za sango thambi ki bedu da huji ai katang matem tang reflect to za hemchan lak za ga sai su za na hepet pan bi ki do akoi ki chief minister ki chat pai si ki mangoi na na adugumba akoi ki gyano to bagi akoi ki support yaning bagi adugumba pot ama adugumba gi akoi ki anticipate to bagi pot lai bedagi si ki pot se tawrak pra ha be pot am slep do za sango thambi ki da akoi ki santi ki wari sana bagi pot ama adu mamang ga so akoi ki infal ki hotel am da la ka na akoi ki peace ki taw ki da halla ka na thada ma akoi ki kana taw ki bagi hat ki bagi wafam su lai hai tare adum haina sumaina adumak ki pot tu de main tara akanda koi gi kanu hai tare plan si adugi accordingly adumaina torokpo oiba taragadi koi gi thadau gi leaders kanu gi leader sing church ki leader hum hat ki bagi laibak tiba thodok seida adumak ki oi taragadi koi gi ngasai gi wari sanaba koi gi gamen su koi gi home minister su thamba wari sanana ba negotiate tauna ba koi changchin na bai ba form su pan ba pot am su lai duna swai stadium na koi gi neutral peacemaker ha gi da duga sida initiate to bagi pot sida suma ma khatang initiate torok pore sigi pose lakta gari mamang so hat ki be posu ure adno chief minister ki chat pe gi mangoi na ga sigi chana na hai tare sigi taksila koi ta di government intelligence failure ki na tre hara kanda purana koi gi kanu si has the government lost control over ngasai gi law and order hai bo hang chi gi chaung nam khlai du tar gi ngasai mamang koi na pan ki poja government chi hingi bribe ko form du chaung lak to hai tare swai question ji khatang swai matang gi adu ma ki same pattern do tare mamang gi do khatang complex orak to mali ngasai ju khatang ozan highlight to biram do kamai tham bi ding user sinida sai hoji hari duni haji peacemaker gum hai tare na ko santi yam pamjaba nupa ama booster hat khre madu aina sai hajaba duni cm visit sigi mangoi na sai mi je hatpra haidi cm je lakpe aro ya hena moi ki tongan tongan loop sina phongdok pa leibani na masi laktana bagi policy amara hebasine aduga atopa community sing da tashin bagi ofam amasu suppose hajik thadau sing je entire koi kare hani cookie ni moina cookie na te na hajabu su yawi adu maya na de cookie ena adum lobune adum makoi gi marakta smaina hana rakanda atopa community amata tashin bagi tashin halagadi hena chaw iskal ama thoklaga hena dangdu laita da yamna mong ta da stage ama lahanna bagi policy amara ha bi chu hang da ya da ma khangni maramdi cookie purup ki miyo ya ma halamba si cookie nati haloi ka ha bi sigi concept uma legi duine boko adu madugi wakhalun du ne ba somda adugi incident do thoki ma tung tung tret ka men yang khai manga da somda ko gi kariya ba zawjang tek ta ama kutak ta hatokri du ne ba ko adu sigi kenu je sma sum to le ga di ko ji yamna men ta da ba hai tare aduga masida government sina karimta tawba ngamdabadawna leibase masi yamna ikai ningai ni hai tai koi gi state sigi oina su koi IRB sing adagi manipur police commando sing adagi mapam kuding mukta police station je khura khangdaran leiri bani yamlo police personnel sing around 40,000 naina admaina hai bani adu masi si khaktang thi jana sijinabada su adum law and order se control to bada mating oi gane na haininge ba aduga central forcing se koi gi election khara sakharga su ayamba sarukti lehori bani makoi si koi gi civil police ta mating panghalaga sigumba mi kanba phadok phajin tonari ba mayam si rescue to boda sina boda kari kai ba jano ado sigumba security force se
tampakta akoigi mog bomb kamnanaba tear gas kamnanaba rubber bullet kamnanaba oinadi len biganu haibsini aina hajening ise sumna loina order koda sinabiu only misam da tear gas rubber bullet mog bomb kamnaba gi damakta leibu oina lehen biganu haibsini aina apel tawjening badi haju phagre haise pung kun mari phajele ase ngarang dagi phana ngarang dangram dagi phadok phajin haju pung suk yore si bawda langla langjilam to puthokpa ngamdang ke mi phagre wari chanaba hauri adusu hauri hai binatro aduna sigi philum sida sum leibsi yamna peningai oide aduga phagri ba imung manung bugi ai ba phara pur ba miusing du imung manung duna phoram gadaba magoida akibudo adusu yamna kari haini aigi mungi mi ma dumaina phab yaw khare ka har ka sida mangonda madu hingidra sigadra haibagi akibamsu phawgodoi nebako aduna asigum ba yam charangna ba phifam da koi punamakse sum leihan basi yam chumde government se yam wana amabu so lottery da bu phara por so seme hauji government se leiraba government sina chap chap mating phudoga tawum thokodu tawbiyo leiriba khogi state forcing phajana sinabiyo aduga mating pangani ne laiba central forcing sisu phajana coordination do tawraga pikraba hauji hairiba sigi konsa kul area dagi phagi do kadai bhaw kyam lam chen ngam doino adagi sigi kangpupi dagi phagre hari ju kyam lam chen doino haibani da phajana satharaga yam line rescue to ya ba poto ngasi pung kun mari helam se bhaw da kari mutang langla langjin ama bhaw ba haibang am dama ke leiba haibse government siam soman gre wari sanaraga CSO ga wari sanaraga toy wakhanda budi kogi sauna handana thadok hanba kai aduga theory do adwai do moi lobu jala ado mi ju phagri ba kulai pai bena phagre haraga somda mapan da CSO ga wari sanadu sina karmai to karma mongda sanaduino sisu nga pam natro somda kulai pai ba singna pharaga pugre hare ado phagri bu singdo kulai pa bu singdo thibagi mohota CSO singa wari chanani politician singa wari chanani hai basi masigi wan thok sik koi pap ta bangam dre buko aduna city tawgena yawba tawgena tawba nga tawraga action si khara tawba security force ngi hamchana sijinaba adumaina tawhaningi aduna tana sigi phim sida wari sanari hena sum leibnadi yamna kogi waroshin purpodi yam tapani na swain tham okay za hojik se akogi leibe state sigi security force marang kaina hojik lei akogi handok pathokna state kisu lei adugo center kisu mayam lei deploy toroga leini aduna hojik mayam na pami sigumbada ziri ge dasuna ko yam tina thamoi sokiba haitare adugi ofam dum su lei aduga mi fine pun kidnap tawse it's a question of life and death adun hojik se mayam na pa lei se araiba sakti they have all the authority and power se ek now haibasin mayam se kanna baduna hojik se afaba akogi mayam thokaning da balai baktiba unfortunate incident to thokta su oisina dubu masida imung manung ojana su panbi khri mayam se da fajilaga thamkibda akogi ingthana leiram ga dogu se kanam pe garom do mande aduna haidi basida phibam sida CSO sing adagi akogi politician sing wari sanaba sina phaba khongthang oidoribra natri haira kanda karamba hena koi changsil kanda masi kanna ba topa labi changsin bada phadoribra haiba posima simakti akogi khatang assertive ba watpa adugumba khongthang amoin ube form su adumangi dum thambiri se oja santro oja lora pagona tentakna hujik negotiate tawbigi leiba sisu katang highlight tawbido do gozak asangna su hujik panbi khiba akoigi thadaugi kanogi kan church ki leader ahum hat ki be wafam si mangoina na akoigi chief minister gi mangoina chatka da su pose leire aduga asomda mogi unaru bagi akoigi peace ki meeting ma yauru kholiba aduga su relate tawrakpa oi taraga di poche karamaina perspective se mo thambi be kamain thambi ninga ja minister na chatkera chaloira akoi re ga su thodok te ai tare chaning ga chalo chaning re to hai tare ko da mana chalaga sirak pa kholakpa hanarak pa kholakpa tholok pasi ga tane akoi ne uris de ko mana chani khale chalo eng khale chakanu khoi jo hai bya hai ko adubu sarkar ji thok to ding ngamdre simdi mayek yam seng akoi ne pnam lawrazu khongaju ma thabak to ngamde thabak to ngamdabase kaino haiganda ambush tawraga hatki bududi amarom loan na lumma tawne lorgeba adui matung da kidnapping case mayam tholokuse si yam laibak thibne si na law and order gi situation ja mong yam tin tan dre si pochi mong yam tin tan dre koi mamang da sai gi method ki matung da koi gi Imphal Valley manung sida police ta gi na khulai pai bana
masing yamaba ching da su khulai pa ba masing yamaba adu gi condition du out si gi stage si yong thoki de seng na ha da hoi ransom demand to ba khot pa adu ada extortion ada de khre hengalam be adu ga loin order gi wai ba di community gi barak ta sumaina kidnap ka tong na dana hoi video ma tha do ri adu yeng am ne sa gi mai ga se hoi gi kan marks ko usal laga kano kari volunteer eastern volunteer ha ba kano adu na ga to ri ba mong do kidnapper sing no masaka uhan da vida pura sima gi type da hoi Hollywood movie type to manipur se pura chathare hai tare ko sigi pot si di mafam matam chana hoje thinghogdra ga di sidi yam thin phibam ta da ba mong ama heng la ka ne another tha mo mu ga chathar la di phibam din ta roi sidi yam seng na hai da ko either phajana chathar la matung da sarkar na operation heavy operation chathar ga mi je ta mathong ram gang da bida thaina gi mang gi bu mai na ga mang na kadra natraga na India government sin adum yenga le ra kan da sai gi kugi singi pami ba TC dagi separate administration da onjal iba pot sida hena mathona leina tawhanna ba adugumba tanjama lawrabra ani ai hani di nasai gi peace pork bagi chapani kotpani haibdo loi leisarsun yare aduda thadau da kanona kugi gamuna ambush tawga hatpani haibasu yarji adubu makata na escalate ton muje yam thuna phaba yaba yam thuna sakana react toba yaba matamda tawdabasina maram oy kana manipur da lairiba community division se India government hena hengala le aduna akoi government je masi accept tawrabra je akoina moida tanja si lawraga hangbagi tai patam di am chaun leire na sumain tam sage okay za yam phajabo zagi akoi gi kanu si concluding remark thambi khre do oza sangalak ji oza tentak na thambi oza concluding adune hoji kari haironi haifam di leitre asidi akoina yamna hairasu kanar roi akoina yam phajaba idea hairasu moina government su turning de law de chidi sole responsibility sidi responsible sidi government gini government gi duty ni government gi mathauni government haibse for the people by the people and for the people haibane ko government haibse land protection tawba protect tawba people protect tawba ne haba a rule amada tawriba pot ne haba ado ngasi legal oiba genuine oiba yamna constitutional oiba pot to da government ama run tawba haise everything madugi makhata legislature ngasagi judiciary executive body haiba mayam lairi bane ko law enforcement mayam lairiga law laitaba unlawful organization illegal organization activities mayamna rule tawraga laikhradi adudi akhoigi government do rules of law government body do laibra laidabra haisidi mi pungkhati man hamham thokre ado hojik ngasai haire lebak yamna piglaba sida ngarang asida pung kaino taba matam da mapan tara mapamda mi ahumdu sikre khra sokre haire pura pe phajana tawre adugi culprit singdo hojik phawada phabong lamde haire at least amhi ma phawada natraga mother rush tawraga search tawraga single shot to tawdriaba both center security forces and the state security forces then where is our government go adu another madugi same timing da halairaga masai nagagi 18 se hostage tawkhre anina supermena da tawkhre total now it becomes 20 ne haba nagagi hostage se huji 20 ne ko huji UNC na thadopa da su yaure nara konsakul da 18 aduga supermena da mi ni phakhiba adu yauraga 20 ne haba huji toki nagagi se adu thangna just 3 hours 2 hours 1 hour cap lairaga ne adu su single kampopi gi highway se asna pati digi modbong check ma yauna police outpost lairi bani Assam rifle duty tari bani ko aduga adungba phataba tawba mi culprit tawba kidnap tawba terrorist ki act thaba mi amabda single shot tawde haibdo adu di government laitari habo aduga mon nungdang da yengo metei mena oma lawchala halapada kaplaga sikhre ko adu su huji phaba ngamde ai matamada assembly da aina tabada uncle ibobi na chief minister oiringe da assembly da kaino putho MLA amagi guard lothopada security lothokibda gari no hangba kan magi security mayam pura chalaga mi singa changlaga lut tawkhibdo aduda single shot tawdabdu karamba no aina akoina assembly da nainabada ningsang aba ITV yangbada ko like that yengo ichan
Ukrugi innocent people ani hat pasu ngasi phaw da karimata book tawde single shot tawde ngarang jontek ta ngasagi tawriba thokpa mi ahum hat khre mi atopa pan khre haibasigi aduda nungdang sunate it's a daylight in the morning adu phaw da nearest police station lay kwariba mayam da Assam Rifle CRPF thangna na laibani ha ngasai imaibel singna naga sing imaibel na thorak laga sibai chappa yawe hai kanda de akan da sijinaraga security for nomai gari tak khai laga chaliba natro adu ngarang di mi hum hat khre sho khre hojik 24 hours hengrabo phawda single shot tawde mi ma phaw pha de heba so da mu mi kinne tawkhibadu hojik phawda mi kan bangam dri heba kanbang da kambang da base lairaga madugi terrorist ki thabak chathari badu phadre nomai su kaptre adu ko sigi highway modbung degi khoi kampo pi sida highway sida pareng oina security lairaga supermena da naga gi mi ani kinne tawkhre haibisi sigumba state lamdam se bo government lairi haina ko haigda bro haibne da sidi aina saubi wana teba ngarang popo macha man su khanglane ba aduna there is no government public people government at present in Manipur. There is no government at present in Manipur. There is no leader at present in Manipur. So security forces leribo mayam se only namesake ta ko aduna hojikti proxy war ne have the taraga doribani aduna kari hairuni adumaina leiba proof mayam duna adudi akhoi lengak leiba gi artha su leite lengak leiba gi khutam su ute lengak lei haiba gi proof su leite soida sum lauraga khollaga nganglaga akhoi na khoi khara lawe kamale haiba da phaba ki hanba threat of sim asikumba natana atopo activities paikapa lokapa karimata ngasi phaba akhoi gi ngirang thokhiba matungdagi ngasi phaba da id ude sumaina thamjage okay sir Thogaiba akogi series of event na tokalaiba development mem crisis sigana there is no government in Manipur haibani haidi hujik laibu hangte who is ultimately responsible for protecting innocent life especially during this crisis haitare sigi responsibility se kanana lawgadagi haibe hangse innocent life se adom mang ki thi khangda ba adom sigi ba asiba khakna mangba aduga loiba naiba sunata ba thoglak pa sigi matungda amuk thoglak kidra kayam thoglakani it's matter of degree haitare more or less na adugi potu su yam uncertain pot amakak lai de tuna hanjin sumaina repeated violence thoglak pa adagi di ambush tawba attack torok pasana hena kogi resolve tawdaba akogi issue sing sigi yamna deeper oiba unresolved issue haitare mayek sing reflect tawe akoi Manipur da thoi posigi aduga government gi responsibility si akogi conflict se control tawba khaktang tana praja mayam mi sijilakpa mi phami pun gi pot mayam se lakpana civilian gi life si restore tawba simaksu yam tangai fadaba simasu it should be the top priority ena thamjage hujiksu hostes mayam am laidi aduna hujik se action delay tawba haibasi mayam na gano tawdrisi hujik pen rise changsilaga tawraga tawba yaba tawro aduga hujik kem tawdrisi kaigino phara lebse kem to pung gunmari phadure no action at all aduna hujik si delay action delay tawrakpa aduga transparency wat pegi podam laiba aduga insecurity ki pot ma dum continuously be continuing insecurity si ki pot ma dum public concern da dum lai bai tare se akoi gi yamna miyam da mi pai ningai be pot ma kaksu dum lai maramaduna akoi gi hujik lai riba kano se dai irang ki dai resolve to gi haita di complex oi ba si ki crisis da hujik akoi na maru oi be se wari sana ba su yam da kar oi hujik stakeholder aduga se so sing loina ma ki wari sana ba de government gi security agency loina mak si gi akoi gi equal responsibility adum lai gene ne civil society the communities aduga hujik maru oina top priority si hujik phakriba mi fami pun tawkriba hostage te leidiba kano singsi akogi civilian singsi mogi protection sini hujik top priority di hujik leise tuna hauji board ki su irang yam langna maram oibana mayam na su dum yam toina dum pannai aduga election me su nakpa aduga irang su yam thokpasina political parties singsi da irrespective of different political parties koina taw thamjaning ba appeal si akogi political victory sikha akogi ultimate goal ne na ubidaba aduga akogi peace security aduga dignity aduga protection mayam citizen of Manipur sing sigi si hana top priority thambiba civilian gi asigumba security piba magi protection of life sina akogi first priority urakan thambiba aduga sima pamdaba singse makha tan han escalate toroktana be damakta batang sana intervene torokanda
एक तौबदुनी गवर्नमेंट से लेदी है खांगन बा गवर्नमेंट हिंगी गवर्नमेंट लेदी है मियाम द उत्पा थबक ओइना पांगथोकपुदुनी मियाम द पामबसी सो विथ दिस वन ngasi gi dialogue program si matang ase tension jere akoi ge thorom sibu saruk ya bidun mapung phan bikiba ngasi gi respected panelists ahumak oja sang kasar oja santa ma so oja hemchandra pu amka so na thaga phungdok jeri hayeng so lamda masi thoiba tonga tonga me isu sing matang da nei na bi tanja du akoi gi dialogue forum na pudun lak jege miyam sung soi soi den meeting tabiyo pumno pum ka na kurum jeri Sparkle Educational Service की Career Counselor की Female अमसुंग Male की ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher अमसुंग Experience leiraba miyoisingna apply tobiba yagani Hena akupa marul ki damak 7005 063196 natragana 9366230077 da contact tobiro natragana aikogi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Chikon Road, Imphal East, Manipur. Lingsin Bira. Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology, Nalit Imphal-gi. Tungan ba course singi admission haujari. Chahi amagi PGDCA, chahi anigi MCA, MTech AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics yauna. 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA, BSc Computer Science, BTech AI and ML. Amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani. PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics की ओइना registration तोबगी अरोइबा नुमित लालिबा जून गी तारीख 12 entrance test ना जून गी तारीख 13 फांगथोकनी BCA, BSc Computer Science, BTech, AI and ML गी registration तोबगी अरोइबा नुमित ना मेगी तांग कुन्नी entrance test ना मेगी तारीख 14 दा फांगथोकनी नुपा मचा अमसुंग नुपी मसागी hostel की खुदोंग चाबसु पिजरी SC अमसुंग ST महिरोइ सिंगी tuition fee free oijagani pizariba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa marul gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna Hachang phanatham gi hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kunhen badana layeng bagi khudong chaba pizari Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangda mu kari gi chatlugani aikhoigi manipur da su hojikti awang bathaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingin biraganu aikhoigi specialist singdagi malengi apaba thaki layeng patak yumpam oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsin birau natraga aikhoigi phone number 6909390666 da call tawbirau Northeast Window meeting tabiriba mayam punamakpu taramna okjari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada Atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pizariba khudong chabasing adudi per day of hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pizagani loinana accommodation and transportation pizza batanatana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi